Abantu barohamye ntabwo umubare twawumenya bitewe n'uko abapakiraga amato ntabwo batubwiye umubare kuko twasanze nta kayi bandikagamo abaturage bagiye mu cyombe haba muri Gakenke haba muri Muhanga, ariko impanuka y'abapfuye n'abaturutse muri Muhanga. Ariko ubwato mu kigaragara ni ubwato bujyamo nk'abantu 40 cyangwa 50. Abo ni bamwe muri abo baturage bo mu kagari ka Ruri mu murenge ruri mu karere ka Gakenke babonye impanuka iba, bavuga ko iyi mpanuka yari ikomeye cyane. Iyi mpanuka nyine ni impanuka iteye ubwoba cyane ku buryo n'abaturage bafata umwanzuro wo kutazongera kwambuka mu bwato kubera ibintu byabereye muri Nyabarongo. Ubwato bwariyubitse bwaragonganye, abantu bagwa muri Nyabarongo, bamwe barapfuye ntiturabamenya bapfuye, abandi bavamo ari bazima ariko abenshi bashobora kuba barapfuye. Mu bo twaganiriye harimo na bamwe mu barokotse iyi mpanuka bavaga n'abajyaga mu karere ka Muhanga, baratubwira uko byari bimeze. Hari amato abiri, ubunini bwavaga mu karere ka Gakenke, ubutoya buva ku butaka bwa Muhanga, buraza bwose bwari bufitemo abaturage bari kubisikana, bagezemo hagati buragongana, ubunini bugonga ubutoya. Ubuto bwari birinduye buriyubika, barimo bose bagwa muri Nyabarongo. Ubwo ubunini bwasubiye inyuma kuko umusare wabwo we yari agifite imbaraga n'abari baburimo. Nari ndi mu bwavaga n'ahangaha. Ari mu bwavaga ku ruhande ruhe rwa Gakenke. Ni nk'impanuka nta n'umuntu wabigizemo uruhare, kuko ubwato bwaraje ubuva muri Muhanga, bugeze imbere umuhungu washinze umusomyo urarengerwa, yongeye agiye gushinga biranga. Ubwo nuko urabona amazi yari yabuhindukije buza bwirukanka bita buhondaho. Nuko byagenze, nanjye ubwo nuko nabibonye. Ugereranyije bwarimo abantu bangana gute? Buriya ntabwo narebye kubara, ariko bari nko muri 40, kuko abandi twagerageje kubakuramo, nuko abafashe undi agafata undi akurura ashyira mu wundi. Nicyo kintu cyadukijije kubera buriya bunini. Mwarohoye nk'abantu bangahe? Ndumva ari 32 ahari. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke buvuga ko imibare nyayo yabaguye muri iyi mpanuka itaramenyekana, gusa ngo barohamye ni 44, bari mu umwe gusa utaramenyerwa amakuru, nk'uko Niyonsenga Aimé François umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu bivuga. Kugeza ubu imibare imaze kugaragara ivugwa nuko abaturage baba baragize ikibazo cyo kugwa mu mazi ari abantu 44. Muri abo 44 hari umwe utaramenyerwa amakuru, ariko abantu bakaba gikomeje gushakisha kugira ngo barebe niba koko yaba kiri mu mazi cyangwa se niba yaravuyemo. Ubu imiryango yari yageze hakurya muri Gakenke n'abandi bari muri Muhanga hakurya nibamara kongera gusubira iwabo, kugeza ubu niho amakuru azamenyekana. Umwe avuga ati kanaka twari kumwe, kanaka twari kumwe. Ubwo rero niho amakuru yuzuye y'ukuri twumva yuko yazaboneka. Kugeza ubu amakuru dukesha ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke avuga ko ibikorwa byo gucyura abaturage bahejejwe hirya no hino y'umugezi wa Nyabarongo ku mpande zombi, urwa Gakenke n'urwa Muhanga, byatangiye, aho bari gusubizwa mu rugo hifashishijwe ubwato bugezweho bwatanzwe na RDF ikorera mu mazi buzwi nk'ubwa Marine. Emmanuel Ndahayo, TV10 ku mugezi wa Nyabarongo mu karere ka Gakenke.